Jak sing mancing kalau agon mancing kalau betengah oh wih mono lion. Ih, kalau agon mancing nyemak sing bani kan caranya nyemak nih. Aduh, mono lion kalau agon mancing jani ada acara mancing. Tapi sing jo mancing keributan nih, mancing sekenane, mancing cana, yen man sih cana atau nah apa aja manen di tongos mancing. Nih lione roi jeung cara mancing. Mesti con mana mantap mana. Saya tenang mancing aja. Wih, Juk kan itu. Weh aja ya apa gaya itu. ngale bana agon mancing, Bu. Aja ini mancing kayak beli make enggak ada Nah, tadi yo mancing keributan apa sing agon bana. Aduh, anak serem. Alami. Ne madan lindung, lindung. Lindung bukan ne ngale lindung aja kopi dicarik. Ne cacing ada nela alias Sumati. Enggak jangan ngali cacing. Garuk-garuk apa su cacing di sampah-sampah yo. Ini di sampah-sampah ngale dah. Oh, kadang barangannya mak. Oh, gimana? Ya mak ini sing bani, mah ajeng oh ngene nah. Aku pernah. Ngalan. Tadi. Nah. Ngalan kun. Mau malanan. Malus malu mana saya anak besar manus kemesah malu. Cerewet sang dari celamu. Mau kemana ini? Mancing. Mancing. Mantap. Mancing beramai-ramai. Piknik. Di sini kita duduk istirahat. Cepon nenek nih. Oh, Ma. Baru juga faktor aja nih. Hebat. Hijau kejang nih. Ikan apa itu? Sapin marung ngedeng. Wow. Hijau kejang. Wow. Hijau kejang aji. Wow. Mana lagi ikannya? Wow, mantap pancingan yang Paling besar ini ya? berapa? Mana lagi? Bobon mantap. Awas lepas tuh. Tuh banget tangan. Ya, di ikannya guys. Mancing sing man. Kalau mancing aja tong. Strike. Oh. Wih. Yang gede. Gede mantap. Kayak nomang lesa. Mancingannya ya, kelesa. Nang kena gitu. Amang ngeletang pediji. Halo ternyata tinggal kayaknya isi doang tarik. Ada yang ada. Tidak. Yang dijawab juga. Yang gue makan aku yang di kupat. So. Ada lekor mati. Apa umpannya itu? Dengar, kok Kirain rumput laut. ini lebih gede nih. Ini gede. Oh, ini paling gede no. Penghasilan hari ini lumayan. Nih pegang aja. Bisa kan lu? Wow. Penghasilan hari ini tangkapan dia. Ini gede.
bangun. Tanya mana Jenny? Nah, cuma dia bukan ada di tutup nih. Tanya mana Jenny? Mana bu? Kan selam orang malah. Ama tanya mana Jenny? Ada nih. Mana? Nih benar nih dia. Wow. Si bocor tuh jangan ya. Kian bu. Kantong boleh. Nih, Ben. Kenapa tuh? Tadi yo. Pegaten kan cek. Pegaten. Adi, kenapa kayak ini? Adi. Video sana wawan ta ibu rangke mantan. Edisi mancing hari Valentine. Dukung channel Tiang Pican Merto, like, komen dan subscribe nggih. Suksemu.